Iwe. Me tots verisin. Puhui atskapase kiriso. Mariti sabatskot. Rerat marabe pecekun. Apart fanore me berkits. Yei popusapon tufit sufegen non neriatse. Upakob we gai kapasero uso usgeri. Tora somsion ren evi weked. O akan mensanuri. John oni cross ika uban ferueso. Evi seronom. Purai sewo kutsurong ami jenom nukun. Ngai terapen oni cross. Oni cross ese wecet. Epo pitik mesat. Oruan. Era eseor epo cekor. Ai tiro wan sabat hacegiceng MFN Bishop Julio Angken. Po sabat patere rampon emalu. Sabat ke tiken minister promotor medicine. Tori president CCCH me abu staff. Nebu hacegiceng president Holy Cross me palaru staff. Tori muen mirit oitea. File virit serefe kukuse virit veirisin. Hei kapong kiramuen Christus e poronom revi veirisin. One happy 46th anniversary Diocese Yerikits veirisin. Kiristo tapur. At derap awariti at Holy Cross Parish apasa ejak Diocese ejak atifewa me ejak akura Feren Christus emwen ejak Diocese ejak atifewa me ejak akura Feren Christus emwen afokumurina at sipawewe atsuti mebiriti eke kapas ato unoriterap pues sipuya kekiek fegen or medicine Holy Cross Parish e puebet atseiterap e wache serikits e puebet e bene pues sipue ferry noreyer 2026 Atweken ere agak fegen kit medicine. Atiterap areri kitikerei poejak Diocese esa pro. Ye ati family en megang kit medicine. Ejak muitensip miseres fetuburuen sabat Bishop Julio Angken. Fanurun ewe cakakura and Christus Jesus yerikits. Yebet siaruku poeiterap aboten bebere. Faturapek ifausun sipo faturapek. Sipo agak fegen erinis fegen tipe fegen togo fegen nefirat. Rogosit ngeri witipin. Poruete agager wisatskewe mesekirik veirisi. Atotogeri marawen nikitu. Ngesa puyejak. Puyatsu marawen atifewa. Mire oto. Mi fotetik. Nor purur feruat. Amorotik. Nor pururun. Atskewe family. Purunetipat. Epo warar. Epo betekun. Epo venret. Epo wayat. O watomong. Atoto yotek meretsun atiwe barawen atifewa. Pun kits evgeri kot ewereon marag metufit apupu toveya. Si papusit toge met at meren kot. Si sap kiterei nge si patoge tsumu me At tibepek nekiete puisate
Akkurat. Fokur fis me poriwete. Kiristo tapur.
Ceremonial cross. It is your boy.